التوحيد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المسائل تابع. 10 معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عرب سوية هجرية بكلاني كمناني أن بيناني أن وورو شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بيسوني وتاني شكيناي. ميلادي نصارى كجاتي بافلا أني مغا أني ناني سانكالو ولون فلانا بيسوني مغاني ناني ناي. أمبي داود أبو مسجد رجاق وأمبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن وهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد. بوندا مناكو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في صالحين. بوندا مناكو كو آدم دونكا كافريا سببو أنو كوكا دينا توي السبب يموني كوكا دانتمي مغنيمو بونياليلا. Nimbonda anye chamanke akono amba kam masaila udela. Al-ashiratu masaila tanna ma'rifatu al-qa'idatu al-kulliyya. Qaida dodo qaida mi nabe fembeta. O qaida jumae wa hiya an-nahyu anil quluwi. Kam balan kana danteme nin qaida balili danteme tebbe fembela fiungo fen kanbe danteme mani ala odi ato ko qaidatul kulliya o ma'rifatu ma ya'ulu ilayhi aw danteme be labaka ke munye fana no ko fana kala dunya o fana la bonda kono danteme be labaka tamuna abe laba kata mushriki ayeremu komi abe bonda en kono chogomi haja ma hajjara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam danteme oda ye fenye femini cide nyam ambali ala lianna al-quluwan mujawajatu li-haddi parce que qulu kore munye ka danteme hakela fengo fenni ala sariya ye isi ijo hakke minna ka hakke minke minna ka danteme ola wa huwa kama yakunu fil ibadati yakunu fi ghayriha. Danteme beke ala bato la chogomi danteme beke ala bato tanafana la chogo kenena. Qala ta'ala lakum masamin kurta lendo wa kulu wasrabu wa la tusrifu. ala ko aye dumuni ke aye mi me akana danteme wala har dumuni danteme bala mini immito danteme bala wa qala alaqu walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu alakum mu'minun nuben nafaqatilike ute danteme ute bakilu ya fanake. Donc ninya yira na danteme be hari nafaqatili la demba ya kan nafaqatili danteme bala ka dumuni tobe dumuni ka chaya dumuni be atese ka du fo beta bila nyama kono ube pubeli we danteme de wa gari sabaga bayanu zalika anye nunum bange kateme danteme be batola danteme be lada koula donc anye nunum fo kanteme
11 مضرة الوقوف على القبور لأجل عمل صالح. 11 مسائل تنكلنا مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح. مغوكتا شيغي قبر سولا وبه مغوكتا كي قبر سولا پوركو ابتا بارا نيما دوكي تورا بولا دي مغوكتا قبر سولا ko aw beta bara nyuma doke kaburu soyina ka jatemina kaburu soyin ka bara nyuma keli barika bo wala ube mina kateme yoroto ka tora boda dinala. Al madaratu al hasilatu tora min be suru ala hiya annahu tuwassilu ila ibadatihim. Parce que wakati be mo min beta kaburu la ko beta bara nyuma dodo ke kaburu sola obilla se kata kaburu dunke batoli dema. Abilla se kata yurjuma kaburu dunke batoli. O mislu jalika anuna nyugonaw o mislu jalu o nyugona ye munye ma law quriya alquran inda qabr ar-rajul salih. Ni mugo min tara qur'ana kala mugo nyuman do ka kaburula wakati bebe ta mugo nyuman do ka kaburula ko be ta qur'ana kala yi. Donc o bella ba munye o bella ba kiwele kata tigi batoli dema aw tusaddiqa inda haja alqabr ube mogo min beta sadakati ke kaburu nyorola kaburu dode baw bolo aw beta sadakati kantigelu beta ke kara sadakatu beta bila kaburu ka ube beta kaburu yorola niye mogo min soro be sadakati kala ni nyuma mi sadakati boye nyumande mi akeli min fule ninye ka kaburu kere kere na kata ke kaburu la alabambi wale kata munna kaburu tigi mbatoli yu'taqaru anna lidhalika majiyata la ghayrihi. Parce que eba siri dusukun kono de sisa ko kaburu ka qur'ana kala ube ka sadakati bo kaburu la donc jamana fasamanti abo wala fana alay fana ni yoro to bolendo nyogon koro ibo de miri dusukun kono fa inna haja min al bidai ni mo min fana ni na nyogona ken ni nyebidiyade ka kaburu soke ka kere kera ka ke bara nyuma ke yoro ka ke qur'ana kala nyure ebe ta kaburu sola kata qur'ana kara kaburu dola obe ebe ta kaburu dola ebe ta sadaqati ke ni nye bidiyade ni abiddu sukun kono ko kaburu in ka sadaqati no kaburu in ka qur'ana kala da mana fasa manta ba halakate me yoro utoka ni nye bidiyade wa hadhihi al bid'atu ni bidiya min fana fule ni nye qad tudi bi sahibiha ila ibadati hajal qabri aba tigi wele katan nin kaburu tigi batoli dema nin bidia sugu munun fule ninye aba tigi wele kata kaburu tigi mbatoli ma. Donc an kan janto nina kata kaburu la ko ebeta bara nyuma do ke kaburu la kata kaburu la ko ebeta qur'ana kala kata kaburu sola ko ebeta duau ke kata kaburu sola ko ebeta sadaqati do boye na abe ebolo ko kaburu in ka sadaqati bo kaburu nyoro ka kaburu yoro ka sadaqati bo da mana fasamanta bala kateme yoro utoka ni nye bidiya min do fana bi wale kata mushrikiya de ma bi wale kata kaburu tigim batole de ma. 12 معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 12 مسائل فلنا معرفة النهي عن تماثيل adonna bonda yin kono kambali minye monimay ka fendo dila nima fendo saurala ka fendo dila nima fendo saurala adonna bonda yin kono kambali ola ko mugo kana oke mugo kana monima dila wal hikmati fi ijalatiha ani hikma mimbe monima ube yoro mi photo ube yoro mi ku wuli ku boye ku gurja ku boye hikma mimbala mana mimbala anyodo bonda infanala anyodo bonda fanala. Tamasilu hiya suwaru ala misali rajuli au hayawani au hajari. Tamasilu yemunye ka fendo dila chedo ka saurala ube fenyana mado ka saurala ube kuludo saurala wal ghalibu akacha annaha tutlagu ala ma sunia li yu'bada min dunillahi akacha nube tamasilu fo min dilala abatoli kama
foto min dilala monument min dilala batoli kama ka bato ka ala batoli tobe ka bato ka farala ka akacha tamasilu be fo odela wal hikmatu fi ijalatiha saddu jarai shirki min ni tamasilu be yoromo o monument sugun ka monument bo jamana kono ube ka monument bo kaburu monument munun dilala mo nyuma sawra la ku boye ku gurja ku boye hikma jumambala ka sira datugu kata fulanka foyama u gurja kunye ode ka sira datugu kata fulanka foyama wo kanata u bato ku fara alaka monument gurja sababu yenninde cide nye monument gurja cide alikaba fatu makka cide nye monument boli keme saba ani bi woro cide nyo de sura alikaba la ya be gurja akabbere aba be guruja aba kare aba fo qul jaa al haqq wa jahaqa al batil inna al batila kana jahuwa ay bori mbe kare ka be guruja ka boy mi nyedde selamade aba fo kana ni jiye ubena ni jiye abe jike ka fo kay fashe ka bola adallaka ali ibn abi talib ci ko akata dugu dola foto be munima be kaburu be na korota lelo kabo dugula ni kogo de balaka beci kani kaburu toke kelenya ye ali ciyama ali fana katilela aye abil hayaji ayaci anyonama donc ka fo monument ka kari kabo kaburu la photo ka kari kabo kaburu la nyini mimbala ka sira datugo mogo unye ukanata fulanka fo yala ahikima yo ode الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الثالثة عشرة تاني سبنا مسألة تاني سبنا معرفة عظم شأن هذه القصة نين قصة كاكو بنيالي أنيو دو بوندا كونو قصة جمع نوح كمغن نونو قصة بادو قصة بنيالي ani kaira ko kisa bado kisa nye kisa bade anyo do bonda inkono wa siddati li hajati ilayha awa mugo hatagile bade benin kisa law kanin kisa nyeto haju belebele bade haju gelende benin kisa nin kisa kanyado mal qaflatan kafara mugo nyana na fofana nuhu kam mugo ka kisa min fuleni nya mugo nyumon foto dilali ko o kake sababu ke hakiri jigu ka batola ina fari foni so nin kisa nye kisa bele bade ni hada madon ka haju gelende bala anka nyine ka nyedo ka nyere kurosama ka fara ka fana na ka bele bayin fana fule ka fo kisa bado mo kan ki yere kolosi kosobe ala ka faro beka mo nyina na kisa ngo ay qissati haula alladhina qalu fi salihin wa ghayri salihin qissa juma mo munun dan temene mogo nyuma batolina ani hari muninte mogo nyuma wiye lakin itaqadun fihi musalaha me munye ulu dante me mogo nyuma ka kibariyala ube munyu ulu dante me mogo ka kibara hari mogo mununte mogo nyuma ye parce que ulu ya siri dusukun kono ko nyuma de bola uyu ka nyuma ya de dusu siri udusukun kono ode yato uyu ubato u dante mena ula hatta tadarraja bihim al-amru ila ibadatihim min dunillahi fot taranu ye doni uyu bato ko farala yereka munu nyam mo nyuma munu tem mo nyuma ulu yu bonya udante mena ubonya lira munna parce que ulu ya miri kasiri dusukun kono uye nyuma ya de miri ula o kera sababu katanu ye doni fu yu bato ka fara alaka فتذيب معرفة هذه القصة ولا أواجبرا كان ننقصة دو وأن أمر قلوء عظيم كفود دانتم مغنيما بطل كوب بلي باددو ونتائجه وقيمته أو أبتا ولو من نفنا أبتا ولو جغو ولو فين جغو بادما أبتا ولو منا أبتا ولو فين جغو بادما من دانزكبو فالحاجة شديدة إلى ذلك donc hajun kagele katan ni makosobe nin qisa kanyedo haju kagele katama wal qaflatu anha kathiratun aw mugo chaman fana nyinana nin qisa ko wan nasu hadama dum law tadabbarat ahwalahum wa sabarat qulubuhum
ni hadamadenw tun y'u ka lahala u bɛ min na u ka lahala n'u tun y'a tagasi n'u tun y'u ka dusukun lajɛ wajarati annahum fi qaflatin hada al-amru u b'a sɔrɔ kun u bɛ ɲinan na ka bɔ nin ko in na ni hadamadenw y'u yɛrɛ ka lahala jate mina k'u ka dusukun kɔlɔsi k'u ka dusukun lajɛ u yɛrɛ b'a sɔrɔ ko nin kisa ka ko min filɛ nin ye u ɲinalen b'a kɔ u ɲinana a kɔ wa haja mawjudu fi biladi al-islamiyat parce que nin ko min filɛ nin ye a bɛ silamaduguw la nin ko in bɛ silamaduguw la ka dan tɛmɛ mɔgɔ ɲumanw ka kaburu batoli la ka mɔgɔ ɲumanw ka photo dila k'u jɔ ka mɔgɔ ɲumanw ka monument dila o bɛ silama jamanaw la o bɛ silamaduguw la donc o b'a yira nin kisa n'a ka bonya n'a ka kobaya ni mɔgɔ kin ka janto a la silama caman ni mɔgɔ caman ɲinana kɔ الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هي أفضل العبادة واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. رابعة عشرة تنيناننا وهي أعجب الأذب كباكو ودي كباكو منك كباكو كاتشا كباكو منك كباكو كاتشا كوسو يجمع قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث مغو بن ننقيس قلا تفسير كتاب لا وبن ننقيس قلا حديث كتاب لا ومعرفتهم بمعنى كلامي بمعنى الكلام وبكما ينفنا مانا نالنين دوفنا وكون الله حال بينه وبين قلوبهم أني على دونا ونوك دسكون نيوغونشي وباكي كان ننكيسا كباكو يجمع ننكيسا وباكلا مغو باكلا توسير كتابولا وباكلا حديث كتابولا وبا مانا دوفنا وبا كوردو nimbe ka uba mana do ba kordo de ni yaye ala donna udusukun ni qisa in famuli che kabako yode kabako yode karamo chama nyere de benin qisa ukara tafsir kitabula uba kara hadisa kitabula uba mana do fana me ona tabe wa kaunullahi hala bainahu wa baina qulubihim ni ala donna unu kadusukun ni nyogonche hatta ataqadu anna fi'la qaumin nuhi huwa afdalu ibadati fo ulu yere ya asiru dusukun kono ko nuhu ka mogo ka bara ko bato ka nyumande do ninde kabako yoro fuleni kabako ninde u yere ben nin kala tawsir kitabu ko ba kala hadisa kitabu kono o ba kordo ba mana do fana ne ona tabe ala donna unu dusukun ni nyogonche nuhu ka mogo ka bara min fuleni nyo o yode jate fana ka ke bato fasamanti kabako hari ne jamana nyere la kabako tia mogo munun ba akaburu batolo be mogo bila mogo nye kata kaburu la kata kantigili ke ube soujo kaburu la ube kogojo kaburu la achamanta dambi kata kalande mawa uba fo ko lube qur'ana do uba fo ko lube hadisa do uba fo do yak firi kalam baganga nawde me unu kala o tabbe unu kala nin ka hadisa kala unin kisa be hadisa kitabu kono abe tawsir kono me ala donna unu dusukun che nuhu ka mo ka bara min fuleni nye musire ka bara de do me abu bolo ko bato ka fasamanti de do kabako wa taqadu wa yasiru dusukun fana annama naha Allah wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufr al-mubih lid-dam wal-mal وياسر دسكنا فنا بنو سمينو بين التوسير فلا سرح فلا فننا وباسر دسكنا فنا كو على يبالي منا كيد يبالي منا كو أود كافرياي نيوكي أود بيكا جولي بوني لدغا كي كان نفلو من علي لدغا مولو بي مغنو مباتو نمو مباركا نيني منا أوتي ولو جاتلا على يبالي لك مسيركيا منا كيد يبالي لك مسيركيا منا دي أود كافرياي ni mogo min y'o kɛ o de bi ka joli bɔnni la daga bi ka nafolo bɔnni la daga mais olu ta in tɛ comme bunu seminu bena sarahu fula fola mbonu fo sarahu kono
أكو الرابعة أسرى وهي أجب الأجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث وقوله بلوسمون بن أسره لا نيم محمد بن عبد الوهاب كو أجب أي أكثر أجبا وأصد معنى منك كبكو كچا منك كبكو كجلي ولا أجب نوعان نوكو كبكو شغيا فلادلو الأول فلو بمعنى الاستحسان مغوبي كبكو فندولا معنى أنيالي كبكو puru niba nyali sabati kabako dobe fendo de nyana kusobe ibe kabako anyali la wa huwa ma ija ta'allaqa bi mahmudi kabako fenyali la oyede ni kabako min dilola fenna femmin tanunendo ka qawli aisha fil hadisi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sani kullihi ambashatu kakuma ako nabi nyuma alaka taruna kisibaka ko minye ka ewa kini ewa mbolo ka bara keni kilimbolo ko otun kadi cidenye yoro damadola fi tanawulihi ni ciden ba ka samarau do asenna atun kadi cidenye ka kini se folo de do samara kono wa tahurihi cide atunkari cide nya fana bo kaba ko la kada ye fana ni aba yere seneya ko misalli juna yugonaw ewa kini mbolo abo fulade ko numa mbolo nye kini se abo fulade ko numa senye ofisani kulle anaka ko babe ko nyuma be cide mbolo ni ko bado cide tumbe cide kaba ko akada ye ako keni akininde donc ninye kaba ko ye nyuma yorola asani fulanna bi manali inkar kabako dobe be kabako fendola korode kannankariya nime swama mana juguya bolebe kabako ala kannankariya wajalika fima ija ta'allaqa bi majmumi obe kayro juma ni kabako femmin dilola fella gosilendema ni kabako indilola fendola femmin fella gosilenye o kabako ye inkarude قال تعالى لكم وإن تأجب فأجب قولهم ومثال يبي لك كمالا أكوني كبكورا كبكو بلبل باي جماعة وي أككمودي أي جا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد نكافركو أكون نكيرا بغوي على بيت شاغي كاندا كرايوا كبكو من فلنيني نانكاريا دلو كافر منو شاكا كونو نانكاريا دونك كبكو ني تشويا فلادي ni mogo ni femmi ni anyana nye korokosobe iba kabako ala anyelela ni femmi fana ye kojuguye hada madembe kabako ajuguya la kannankariya wa kalamul muallif huna min babil inkar me muallifu kala nyine munye aleka kumala ya kabako ina nankariyali kannankariya ukade wa kalamul muallif huna amma kana fi jamanihi أو مؤلف ككما مجمعان كيا من كرا عليك وقتلا حيث غفلوا عن هذه القصة ما قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث بس عليك وقتلا ننقصو تنبه أكان لا نينيا أكا وقتي ننقصو تنبه ونينانا ننقصا قالين مغمونو نيغون سرو نو تنبه مغنما كبرو بطولا ونينانا ننقصا كافرا وين ننقصا كرا ya kala tawsir kitabula uye qisa in kala hadisa kitabula me ona tabe unyana nako udante mena muko nyuma bonyalila wa taqadu uyasiru bisukun kono anna fi'ala qaumin nuhi afdalu ibadati kon nuhu kam muko kabara min fuleniye ko bato ka fasamanti de waye wa haja min adarri ma yakuna lil mar donc hadama de femmi nyerebe hadama den toro wayenninde anya taqida sayyan hasana hada madinka finjugu iko jate mina ko nyumando o de rede be hada madin toro kateme fembeka qala ta'ala lakum masamin kurota lendo afaman ju'inna lahu su amalihi farahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha parce que ala yere yotti la mo gollo go se qur'ana ko mo gommi
bara jugu de masir la nye koro ka ke komi nyuma ala yere yo tigila mogol laggo se qur'ana kono ala ko yala mogol min ka bara jugu masir la anye koro aya ka bara jugu kera nye koro komi nyuma ni nye mogol filibantile fa inna allahi jalli man yasau yadi man yasau wada to ala ko ala be mogol fili mogol be fili ala jia ala be mogol kanda mogol min kanda de ala jia donc ebe ko jugu ka ko jugu masirla enye koro ka ke nyuma fili bantia de do wa qala ta'ala lakum masamin koro talendo hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a donc Allah ya Allah gosi ayawre kono ala ko yalin kawo kibariya ba mugo munun perdilen do ka barawula waye mugo de dalla sayuhum fil hayati dunya mugo munun nu ka baraw yufili uka jinya na maya kono wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a me uluf yuhsinuna sun'a ulufana nye koro ubake ka nyumandeke nin tigla mugo de be perdu ka barawla yawmal qiyamah do mi alebe bara jugu de ka mais ale yere ka bara juguyi a nye koro bara juguyi nyana nye koro aka bara juguyi ore nyi masirla ale nye koro kanya nye koro ka ke komi bara nyuma ninde mo perdile aka bara wala la garado wa qawluhu nako wa ataqadu annama naha Allah wa rasuluhu annama naha Allah wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufr al-mubih lid-dam wal-mal nkon nin kuma ibnu semino sarawu la fola asaraw fole munye ako ay mani itaqada ni mugo min ya siri dusukun kono anna shirka wal kufra min afdal al ibadati aw mushrikiya ani kafiriya ulude ye baton nyumaye wa annahu muqarrabun ila Allah ay amiri dusukun kono fana ko mushrikani kafiriya bi gere ala dela fa haja kufru mubihu lidammihi wa malihi ni mugo min ni siri dusukun kono ni nye kodo ye komi na bi kafiriya abi joli boni la daga abi kan na fulo min li la daga abe daga silama nyema ka jaru wuri kama ki kele ki faga ki kan na fulo mina mana ni mugo min nya siri dusukun kono ko mushrikiya bato nyumande mushrikiya kafiriya ye bato nyumande ni mugo min ni siri dusukun kono ya siri dusukun kono fana kum ni ala bato ni mushrikiya ya ala bato ni kafiriya obi gere alala ni mugo yen ni siri dusukun kono fa haja kufuru ni ye kafiriya de kata ima mubinhu li dammihi wa malihi abika joli boni ladaga silaman ye abika na folo minali ladaga silaman ye haja ma arada al muallif do seminu ko kon ninde ye lanyine muallifu kan lanyine minye kuma inna ko kan lanyine ninde mana mugo ni awa asiri dusukun kono ko ewa kafiriya oye bato nyumande mushrika ye bato nyumande ni ala bato ni kafira ni mushrika bigere alala ni mugo ni siri dusukun kono ni ye kafiriya de ni ye kafira de abi joli boni la daga bi kan na folo minali la daga ako muallifu kallanyini ninde kuma inna wa in kana la yushifuhu jahiru kalamihi hari na yasra ka kuma kene malaten nin kuma yi ate asoji kasinsi akal la nyini ko ninde o ko ibn semun ko chogode abena tafsir fulana fo saraw fulana ko ako summa badali o ko fe abangira aleye ma la allahum ni ako adola al muradu anna haula al qalina kullu nyini bekede mugo munun fule kadanteme mugo nyuma ka barika nyini la ataqadu uyasiru dusukun kono anna limunhiya anhu huwa al-kufr mubihu lid-dammi wal-mali koni mugo min ye ulubali o kam ewa mugo nyuma dantemelo kam mugo nyuma batola ni mugo min ye ulubali ola eye mugo ye iye kafiriye I joli boni dagara ikan na folo minali dagara aya famuwa akwa nana bange aleye ko kuma illa nyini ye ninde muallifu bolo mana munun fule mugo nyuma batola sisa nu dantemena mugo nyuma barka nyini ni mugo nyuma batola abe ulu dusukun kono abe ulu bolo ni mugo min ye ulu bali ulu kam mugo nyuma barka nyini kam mugo nyuma batola sayede kafiri ede joli boni la dagara ede kan na fulo minali la dagara wa ma dunahu min al-quluyi fala nahyi fihi
me ewa dante me wore min be min te ulu tay balili to oka me ulu ta ni ulu mogo min ye ulu ta ko ni bali ube ni mogo mi wa taqidu anna al-munhi anhu huwa al-kufr al-mubih lid-dam wal-mal wa ma dunahu min al-quluy fala nahay fihi donc ulu bolo dante me min ni ulu ba ka ni mogo min yo bale o de be ewa ika kafriya o de bi joli la boni la daga o de bi ka fen la daga ewa ika na folo la daga wa ma dunahu min al-quluy me ulu ka dante me min bo o koro fala nahay fi balil ko tola wallahu a'lam ko ala de be sawaba do donc ala kulli hal sarahu folo ni mogo min nya miri ko musrikiya ni kafriya o de bato nyuma o de bi gira ala la ye kafriya i joli boni la dagara donc i kan na folo la daga sarahu fulana aben nunum bolo anna haula khalina munun dantemena abo ulu bolo anna al munhi anhu huwa al kufr mubih lid dam wal mal bo komi ala ye balilike minna kafiriya mana useminu ka ewa sarahu folo be saga ka famu folo yi wotede umatile mbolo parce que bambanan kan ka gele ako anna al muradu anna haula khalina la nyini munye nindante me bagaw atagadu وياسر بسكون كنو أن المنهي عنه هو الكفر المبين للدم والمال بكم مني على يبمغو بالي منا كافريا من بك جولي بوني لدغا كافريا من بك نفلو من لدغا على يبالي لك أدلا وكافريا سكو دلا وما دونه من القلوب فلا نهي فيه من بي كوكو بو كافريا كروكم دانتمن نونو على ما مغو بالولا aye afamu anyuma yenninde mana munun dante ma mugo nyuma batolila abe ulu bolo ala ye mugo bali minna wayede kafriya min na be mugo ka joli boni la daga kafriya min be mugo ka nafulu minali la daga salama wuye ala ye mugo bali o kafriya sugu de ma me minye ewa ko were munun be o kafriya koro komi nin dante mu na nyogona mu ulu bo minna ala ka balili toka ala ka balili to ka dagara wulu ko kede donc ako min bangere alaye labanna ko lanyini yenninde donc abo chogona fana mugo munon ba ke ka danteme mugo nyumo batolino anu ka kabaru batolila yala ubolo ko daga lendo be ko daga lente mana ulu bolo kafiriya min be ni islamiya sare mugo bali kafiriya min ulu tayinde otewa wala ala jamia sare mu alay mu gobbali kafiriya minni ya ke ni ka joli boni la dagara ikan na fulo minali la dagara bo alay balili ko kafira sugu de mamugo kanu de ke mewulu tayinte akon ninde ye la nyini fulana ninde labana ka banga alay ko ina muallifu ka kumala afamura الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة الخامسة عشرة تاني دورنا مسألة تاني دورنا نم مسألة فنفله مهم جدا محمد بن وهب شيخ محمد بن وهب كتاب التوحيد لا أيرك كما يمنوني وينم مسألة وده شنو أتوبة قرآن آية حديثان أسرو mais ayere ka kuma yere minye aka kitabu in kono masaila yundoronde do ayere de ye istimbatu ke ulula we al usaymi ani usaymi te kelenye aka kalando ya nyinenka yala mogo kanka nim masaila udoro kitabu tawhid masaila udoron durushiwa kalanden kanku durusa ko ako kalanden kanku durusa ko balli ako folo kalanden folo karamogon kitabu tawhid matinuna masaila utumba bede durushi kitabu tawhidin akan matinun akan masaila ako folo mogo karande folo autumba bede durusi kake ukun kolola aw ako har ni mogo min mase ku durusi ako wakati be sagi masaila nunun kay ku kala nafa bade bola wakati ni sagira ku kala ibe istimbatu ne haklina ni famu do sorala min ni folo tekelenya ako har ni mu durusi wakati be to ka sagi ku kala unafaka bokosobe أقول الخامسة عشرة تاني دورنا تسيره بأنهم لم يريدوا إلا صفاتا
oya ajeya nye bonda kono ko munu nyem ewa mugo nyuma nunun ka photo udila nunu ewa dante mena uka ewa bonyalila ukalla nyini make foye ulu ya kede dro puru mugo nyuma ubese kala delu ya chokomi ojera bonda inkono ko kalla nyini yede safa de mugo nyuma nunun bese ka delili ku ye chokomi ukalla nyini yode o bangira fe kono bonda inkono ay ma aradu illa safa'atan wa uluma foyi la nyini ni danteme mugo nyuma ka botolela ni delili te mugo nyuma ka se ka ke sababu e kala delu uluye wa ma jalika kafara oka wa kha'u fi shirku tarabbi mushriki yakono ulu kala nyini tunyede mugo nyuma nunun ka barika nyini ka danteme ka barika nyini ka bonyalela mugo nyuma ka wa ala deluye anake sababu e na ala delu uluye uka kola una ala delu ye lahara ulu kala nyini tunye ninde ukabbatolida ukalla nyini tunte kufara alaka me ka faroka utara bi mushrika ikon السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور أرادوا ذلك. السادسة عشرة مسائل ورنا جنهم مغمون تنتمنا مغنما نونم بطوليلا أولو ياجي أن علماء الذين صوروا صور مغمون قدوني كبغا منون مغنما كفوتو دلا أرادوا ذلك أولو لنيننا ودوني كبغا ويه أولو تاين دل لنيني مانا مغنما كدليل فوي اللاغر منو نيوك بطو مغنما دوني كبغا وكفه أولو فنا ياجي دي أولو كجي لا doni ke baga mununye ni mugo nyuma ka photo uyu photo ewa ulu kala nyini inde koso puru ka ewa ubarika nyini puru ka delili ku yella gara ulu nyana doni ke baga uye photo ode kama ay aradu an tasfa lahum ulu nyana doni ke baga nununye photo de puru mugo nyuma nunun ka delili ku yede bal jannu annahum tunasituhum ala ibadati kasor ay doni ke baga mununye mugo nyuma ka photo ulu ye mugo nyuma ka photo de ko parce que nu yuye u faribe foni kata batoma mugo nyuma yu ka photo e doni ke baga yu ka photo ode kama me mugo munun nana doni ke baga nunun kofe ulu fana kamirula mugo nyuma yu photo pour ka delili ku ye kasrote mugo ewa munun nana doni ke baga kofe ulu nyana doni ke baga uye mugo nyuma ka photo puru u ka delili de ke doni ke baga nunu nye ka soro doni ke baga kan la nyini tuntoye doni ke baga kan la nyini tunye mugo nyuma ka photo li puru ka fari foni de soro batola afamura wa haja jannu fasidu kama sabaga me hari doni ke baga nunu nyere fanaka bisigiya ulu fana yu photo ni minye o fana ye bisigiya jugude comme atemena sogome o fane bisika jugude hada madem be se ka fari foni soro batola ka soro bidia kelite ni koni e bidia de ke puro ka fari foni di ema wote bidia illa daga ye abi wole katamin na fana mushriki adero السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. السابعة عشرة تنقل فلنا البيان العظيم شيدن يبنغلي بدك أني في قولها قكملا لا تتروني كما أثرت النصارى ابن مريم نتشيدن كو أكني مجمو كدانتمي كنتمين كحكلا كم النصارى ومريم دينكي تنو كاتمي كحكلا تكون أكنو نتمي أكنا نتنو كاتمي حكلا كينكي كومي كوتشكو وتشيدن يبنغلي بكانيا يا فصلوات الله وسلامه عليه فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين alaka ewa tanuni ani alaka kisi abe mugoka mugo minye bangali kanye bangali minjele ndo kosobe har ko minyere be chide nyereka chide masu fulanka fuya ma chogoja aye fulanka fuya la fasa chogo bedela har ko mimbe ale yere deka
na ya do be mugo wele kata fulan ka fo ya da ma be mugo balaga ni nye bangali danye ni nye bangali bade ni cide nyake al hadisa mana li itirai al qulub fil madhi hadisa min taminan bol al itirai akore munye ka dante me mugo ka tanulila wal mubalaghatu fihi ani kata shay'i damma tanunila wa haja alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallam fo min fulen ni ni cide nya ambali ala ko ikana dante me mugo ka tanunila wa ha fihi badu hajil ummati nimmanto do binnan nin kono nimmanto u binnan nin kono cide nye bale nin ko ikana mugo tanu ka dante me nimmanto binna o kono bal asaddu abila mantum binna fen kono min ka jugunoye hatta jalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam al marji'a fi kulli shay fo dow ye ciden de ke isagi yoro e fembela dow bolo jiya kono u ye ciden bonya ka ciden tanu katema ka hakela fo abe ulu bolo ko bi bole ka jiya ko la ciden be se ka nyanabo ni denko bila ni dama kasina be se ka nyanabo ni bana bila ni dama kasina abe se ka nyanabo fembe u ye fembe sagi yoro ke ciden ya kasagi kata ciden ma wa haja ajamu min qawli an-nasara al-masuh ibnullah ciden kam mantun do fule kam minke ka ciden yere ke fembe be sagi kata alede makanyina ala yere ko few nin kabbo katemen nasaraw yere ka kuma ka nin nasaraw ko isa ala denye ciden kam mantun ye fenke ciden ka kola o kabbo katemen nasaraw yere ka kuma ka nu ko isa ala denye wasalisu salasat anun nu ko isa ala sabana de ala de maryam ala de isa ala de wa mana balaga ay wasala wa bayyana na ko ballaga ko ciden yalla selike mana awsala wa bayyana ciden yalla se ka bange donc ka ciden ke marja ko fembe kanka nyine ciden de fe kanyina ala yere ko nin ko in kabbo katem harin nasara ka kuma ka nu ko isa ala denye isa ala sabana donc nin kabbo katem o yere kayre aha الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. الثامنة عشرة تنشجنا نصيحته إيانا شيرين يكون نجا كنيه بهلاك المتنطعين. كم غمونم بكون مودنا كم من وبيت شغوبالا كوسبة كدوكوينا شيرين أنكبار يقول تغلمو هلاك لندرو. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وبتشيدن ككمالا على كترنا كشبك هلاك المتنطعون أقوم مغمون بدو كولا كوسبه كدانتمه كو الله يو هلاكي فلا مو يريد مجرد الخبر كوم من فلان نيتشيدن كلا نينيته ككباريا درون فونيه ولكن التهجير من التنطع لا نيني يتشيدن يمبالي تنطع نيتشيدن كو هلاك المتنطعون la ñine te ko yang kibariya dron folite ninye balili de do la ñine yam balide ka ko du ko sobe ka dante me ko la ci de ñam balala de ko halaki de do التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. التاسعة عشرة تنكون تونا تسريه كجياني بوندا ينكونو بأنه لم تعبد حتى نسي العلم ko ewa mo nyuma nunun ka foto mabbato abada fo wakati minni mo nyina na doni ko wakati mide doni ewa mankira yede ubatora o banganye dina kono anyo fo hadisa inna kateme mo ulama folo yu foto ke pour uluka farfoni de soro batola metumami o doni ke baga usara mo munun nana uluko fe kalantu bolo donu tu bolo foto nunun jolembe setane nanuma akon ni foto munun fule ninye aka mo folo tumbe nunun batole donc doni te ulu balo uyu bato ko faralaka ala innuhuci mais uma bato abada fo mo nyina le doni tumami doni ke baga usara de
doni ke bagate tuguni de u batora o anyo do bonda in kono fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarati faqdihi donc bangeli benina fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi bangeli benina ni doni be wakati mi titri min bala nafam min be doni la ni doni be mugo chela nafam min bo ola ani ni hada madum mankira doni la tora min bala o bangara nye bonda ko ni doni ke bagaw be mugo chela nafam min bala ani ni doni ke bagaw te mugo chela tora min bala o bangara nye bonda ko bunu samino ko ay la nyine munye la mutuba da hajihi tamasilu illa bada an nushal ilm wadi mahala donc nimbodi nim ewam photo mabbato abada foto mami mo nyina na doni ko doni tarade doni te odi atu batora fa fihi dalilu wala dalila benina ala ma'rifati qadri wujudihi ay al ilmi de labenina ka banganye ko ni doni ke baka be mo chela nafa bele bado de bala anyo do ni khisa kono wa anna wujudahu amrun daruriyun ewa kairanna fana doni ke baka ni doni soroli mo chela kodo ko min ni mo hata darura kodo mi ni mo tenya ko daruri wode doni soroli mo chela doni ke baka soroli mo chela kodo do kono ni hada madiya te sako daruri lil ummati kodo komi ni ewa mantun tise ka tako utenye ko fo doni de kasoro mantun chela fo doni ke bago de kasoro chela li annahu parce que doni fule fi ewa li annahu parce que kona anasira ija fughida li ilm halla li jahlu mahallahu ni doni te yoromi mumbe bila nola jahiliya ni doni te yoro jahiliya de bila nola wa jahalla li jahlu fala tasal an halin nas aw ni jahiliya fana jinana kana hada madawun yin kau kalla halala la halata saka nyu hada madawun kalla halaju yali kana mo yin ko la tuguni fa sawfa la yarifuna kayfa ya'buduna allah hada madawun bekede ota do ube alabato chogomi wala kayfa yatakharrabuna ilayhi uhu yeregere alala chogomi utodo tuguni ni doni ko ni mankira mugo chela doro jahiliya bilala nola kana nyinin kalike hada madun kala halala wala ukalla halabe jugu ya doronde parce que ja ko wajibi ube alabato chogomi ni doni te utodo ube gere alala chogomi utodo العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. العشرون مسائل مغنى أن سبب فقد العلم موت العلماء. دوني فنا بمانك تقولي أمانك سبب يجمع دوني كمانك مانتون شيلا السبب بك جمع دوني كبغوا فاتولي دوني كبغوا فاتولي دبي دوني تمو كابون مانتون شيلا فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم سبب بلي بامين بين نابك سبب دوني بمانك مانتون شيلا ويدوني كبغوا كفاتولي دي فإذا مات العلماء ندوني كبغوا فاتورا لم يبغى إلا جهال القلق مغشيتو فهذا ما دو دانفونك جاهلون ولود بيتو يفتون بغير علم وبمغو كنا فوني دينا لا كسر دوني توبا ما سباي ودي ومن أسباب فقده أيضا دوني منك سبب دوني كم منك منتون كيلا السبب دوي جمع تغني القفلة والإراد عنه ni hada madon nyinana doni ko yu kodi doni nyinenewa o fana beke sababu e ka doni korota ka bo manton cela manton mankeli doni la abake ko sababu de fo muallifu ye sababu kelen fo doni ke bawo ewa bulo semino sababu folon fo doni ke bawo ka fatuli
o be ke sababu ye ka doni bo manton cela kelen a sababu fulana ni mogo nyina doni ko mogo be yu ko di doni ma watasakhalu bi umuri dunya uyu yere sugula ni jinya ko de sa be ko ken dahiri men nyine nay ngake ko marsam bay ngake setigi bay kalam bilala doni bilala a kelen kele sugurana ni be kelen kele sugurana ni jinya ko ye o fana be doni bo manton cela ni hada mo nyina na ko yu ko di doni ma ku nyesi ku sugula ni jinya ko ye o fana be doni bo manton cela ni nye fulanay sabana wa adamu mubalati bihi anini mogo mu makodo doni la yere doni nyini ni doni mogo makote doni yere jate valere comme ambe nyana ma yalla hala minna sisa an ka jamana kono valeri dina yere haqiqa doni ke baganyuma valeri yere tila jamana kono mogo shi makotila mogo min je qur'ana kala ka famu ni ba fo ala famu salafu salih ciden ka disa kalana ibake ko kalala famu salafu salih mogo yere te jatere makoti bolo yere et puis o doni sugu fana makota la yere donc ni fana kera ni fana beke sababu ye kam manton ka doni bo manton cela summa innal ilma o ko fe doni qad yakunu mawjudan wa huwa madum doni be se ka ke fana doni fule mogo la de mi abe ko mi ate la hawla wala quwwata illa billah doni manke sababu do yeni fane manton cela doni fule mogo la mi abe ko mi doni te o bena chogodi wajalika fima ija kasura alqurra'u alladhina yaqra'una alilma wala ya'maluna bihi ayni yurofa doni be se ka ke chogodi doni fule de mi abe ko mi ate na fatala o bena wakati juma ni kalambaga wuchayara me barakela ni doniye o barata ke ka ke doniye o be komi nimba ke doni be me abe komi ate mogo kacha mogo munumba ke ka doni kala me ota barake ni doniye donc doni fule me ni barake ke nae abe komi ate o doni be komi o doni inte doni fule me barate ke nae obe munya obe kon mi doni te ko wa qallal faako idha kasura al-qurra alladhina yaqra'una al-ilma wa la ya'maluna bihi wa qallal fuqaha alladhina ya'maluna bihi nikalam bago chayara mo munum be doni kala me ute barake ni doni ye faamu bago dogoyara munum be barake ni doni ye donc nim fana ye sababu doni fule mo chela me abe komi doni te فبهذا يشبه العلم عديم الفائدة ونين كرا دوني باللبا فائدة تالا نفتالا وجوده كعدمه نين دوني شغو سرولين أبكم أتي جيا فلك كان ينما يأودي لسيسا ني أنك جمانو لاجي أرهبون كان فولا كاچا أرهبو كان يما فوبغا كاچا مغو كاچا أنين كدي أبسي كمالا mimbaru ka kutubo la wajulu la fambe kera wajulu yore jamana inkono hari yoro munu sarafu salahu tilela yoro munu te wajulu yoro ye o bekera wajulu yore angoro janaja yoro kaburu susu toralen kofe ewa konyo yoro arajo baka balontanteru mo beta wajulu ke nimbela television radio soso bido kunkurni dila wajulu ben nimbeka bi me barate barabemi ka ala kelem to batu foy kana fara ala ka onyu mante jamana ngono ka tugu ciden ka sunna ko la famu salafu salih onyu man ka dogo jamana ngono salli tugu onyu man ka dogo jamana ngono sun tugu onyu man ka dogo jamana ngono jakka bonyu man ka dogo jamana ngono ewa doni fana be jamana doni fana be fo kalambe yoro be Qur'ana be kunna yorobe arabu kanyuma be dawla yorobe me barate nin kera hari ni doni be mogola nin doni be komi fu abe komi doni te bal inna fi wujudihi darara ala al ummati bal useminu kun nin doni sugu
asroli yere ye tora de mantonka nin doni sugu yere soroli ye tora do mantonka mana dori mi akala na bara ta ke ka kenaye na fato o doni la asroli be come ate bal asroli yere wa manton cela tora do mantonka munna Allahu akbar abeno fo lianna li ammata parce que confion ija araw man yantasibu ilayhi sakitan khayra amin biha bima aliman jannu anna ma alayhi an-nasu haqqu parce que confion file mo min ba dambe kata donima nu confion nyoye kodo bake kafo kodo bake kake ale dade lendo atake ka barake ni ko ewa akadoni e fana kunfu ba bisiga ube mun jigin kunfu ba miride annama alayhi an-nasu haqqu kunfu ba miride ko mo be minka cinyade do parce que don karasa de doni ke bagay karasa ma kumala karasa de doni ke bagay karasa yire make donc kunfu ba jigin ka fu mo be minka ni doni ke bagay na ya dadiala ale yire take kunfu bo miri ko ye nyumande wo ye cinyade فضرر العلم الذي لا ينفع أصد من ضرر الجهل دوني من نفتالا ودوني تورا دي كبو كتم جاهلية أي نفهمو دوني من نفتالا أبي مغبولو أي رتي بارك ناي كون جوغو بكينيانا يبي دادي إبا فوي دوني كبغادي نين دوني سوون أكا جوغو كتم جاهلية نندوني سكو كتم الجاهلية وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يتلابون العلم ويلتمسونه بنا يسر الجاهلية ببي جاهلية دي سر لم غبر مغو بجاهلية ديكا دونك مغو بولي كدوني يني وبولي كدوني يني ويتلمسونه دوني بسر يرمي وبتا دوني ينو باسر چوكمي ني جاهلية دبي بني دوني دبي دو mengo take ka barake nay mogo nyana doni be kaba jahiliyate ube doni nyanyiniwa donc doni minin na fatala abe mogo chela min na fatala atora kajugo mantonka kateme jahiliyata ayanka jamana ulla jeke munye confion trompe munumbu dambe kata silama nyema yama uma foto mi haramu yara silamiya sariyala muni mammi haramu yara silamiya sariyala jamana konolu yere de ake bakawi ka nyaga ka ladaga don yere de ba ke ku yere ka moni maw de la depu u yere nyana folo ka mo wele kata batole mo be jamana en kono mo bu jate wajulu kala ude fana o doni sugu tora be jamana ka kateme jahiliya ka karamo munun fana be dade nin ko sugula jamana yin falendo duguturula jamana yin falendo manje sirtitingila jamana yin falendo diploma batigula jamana yin falendo kiriji wala katabo jami'a wala kakala jami'a lo kana muni ma be dila kaburu la foto be dila kaburu la kantigale be ke kaburu la jiara be ke kaburu la bidiya be ke jamana kono uda delendo uyu sugula ni ko were uye munte ka bidiya bange ka sunna bange usugula ni ko were uye munte ka tawhidi bange ka sirku bali o doni sugu soroli jamana kono ka juguni jahiliya hari foto ta bambali fule uba foko ewa munum bu dambe kata sunna ma wuyere kuma sira kasigi kono do tora alikaba ko tora hijiro la ko ewa hamisi tula ku yere foto ta kabira ire sosoka abe ko mutara bato min ko inyina naw bato nyere ko munum bu dambe kata sunna wuyere de be sigi kan info me jombe foto ta baliyala fana dombe hijiro la alikaba ko foto ta kabila resoso ka jondo o karamo ko kelunde ta o karamo ko kelunde do o mo munum bu dambe kata done ne diplôme no kiriji yama o mo sugu munum bu dambe kata sunnama ulude bennin ko sugu ulude yu nyaga jamana en kono fana ko ke komi ko la dagale ni e ko confirme na photo mani photo talima ko karasa be photo ta ko karasa duguturu de ko fente photo la nko karasa karana madina jami'a de la be ko fente photo la munye photo ta yere la nyaga jamana in kono bidia karamo neto ta fode munu yere dambe kata sunna yere ma ko jugo chama be jamana in kono lude ya anyaga jamana in kono
u yere be min kala u be mun wajo bara te kena ye kele ko jugu be ku nyana ubu dadaka bo ko yere do be ulu yere de bake jamana kono donc o doni sugu sero le jamana kono ka jugu ni jahiliya parce que confion ba fode na ya soro ni mani karasa tumbe kumala na ya soro ni mani karasa tumbe tuntake me karasa yere ben ninke fentala ninkera karasa yere nyana amakuma baluma la kan kisala kan tanga donc sababu min be doni bo manton cela o yenninde doni do fana be asoro le manton cela aka jugunu jahiliya kawsahe comme ni mo chaman ka doni be chogo misisa al khulasa wati serado asera pewa bon harini nyinin kalu be toye ambe ni mbonda ko ne ka fente ambu dafa al khulasatu libad ako munu nana bonda in kono kusurunya bayanu anna al quluwan fi salihina min asbab al kufr bonda nya banganye ko danteme mugo nyumo batolila ko sababu lo kafiriya sababu de do danteme mugo nyuma barkanyin le kafiriya sababu de do walaysa huwa sababan wahida lil kufri aw kafiriya sababu te nin doron fanay wa anna qatar al qulubi azim anya do bonda in kono ko danteme mugo nyuma batola ko danze bade do fem bade do danze bado qataru bado ونتائجه وخيمته أو أبولو من نفنا أكجه فالواجب تنزيل صالحين مناجلهم وننين نفو أو نتم مغير فنا سنة مغو تم مغير فنا أهل السنة والجماعة نوبة مغو دوغيا مغو نما دوغيا لا تسنة مغو فنا نانكوان كانت دانت من مغو نما وبطوليلا سنة مغو تم مغو نما فنا دوغيا بغي ودي أتوقف الواجب أن ينزلوا صالحين مناجلهم من واجب لهم بانكا مغنيمو نيورو من كانك أنكو جو وكا جو يرولا فلا يستوي صالح والفاسد مغنيما أني مغجوكو ولو تكلنيو مغنيما أني مغجوكو تكلنيو بل ينزل كل منزلته أمبي مغو كلن كلن جيجي أجيجي يرولا كلن كلن من كاكا أمبو أبارا نيغونا يودي mogo nyuma ni bonyali min kaka sariya la ni danteme tala ambo ke mogo nyuma amba ajo aka jo yoro la bena aka jo yoro do mogo jugo fana ni min kaka amba fana jo aka jo yoro la walakin me la natajawwaj bihi al manjilatan fa naqulu fihi me aun tem mogo nyuma teme aka jo yoro la nambe danteme aka kola sunna mogo te danteme sila manyuma be ante danteme mogo nyuma ka jigilira ka jo yoro la ala ye joyoro min dama amba jo o joyoro la ante danteme aka kola fa dinullahi wasatun la yuti lil insani aksara mimma yastahiqu ala ka dina be chamanche de la ala ka dina inte fendi mugoma ini min manka wala yuslibuhu ma yastahiqu ala ka dina te fem boshi mugoma fana ini min kaka ayenin famu ala ka dina ye chamanche dina de ate fendi mugoma ini min manka ate fem boshi ma fana ini min kaka wa haja huwa li adlu ninde tilanya suwala ko jae wa ninyanyin kaliye ma li farqu bayna tanattu wal qului wal ijtihad difference jumambe tanattu ani qulu ani ijtihadun nin fen saba faranfansa jumambu no nyokonje akon ni nyenyin kale nin fen saba faran fasari jumambu no nyokonche al jawabu ako jabu ye munye al qulu mujawajatul hadd qulu ye munye kadante me hakela silamiya sare jo yoro me ki da iteme o yoro la kafin dante me hakela o de to ko qulu wa tanattu manahu tasadduq bi shay tanattu mana munye fendo kaduni ke fendo la وتعمق فيه كدونيك فندولا وهو من أنواع القلوب ما ندانتمن نونيا دودي تناتوي كما رابو كان يروالندو ولبسك كما كلم فو تشوغو يا جوليلا ما نا قلوب تناتو نيكو إكا فوكتا نمبه داما
ewa danteme cogoya do de ye kulu itanatuye kulu a cogoya do de tanatuye amma sogobe wala bambanan kanka gelamma tasadduqu bi shay wa ta'ammu fi kafin sogobe kojugu sogobe kafin sogobe kojugu uba fode matanatu kulu ye kadante me kola tanatu ye kafin sogobe kojugu sogobe li kojugu o ye tanatu ye donc tanatu kulu noniya dode do amma al istihadu fa innahu badalul juhli li idrak al haqq me sabana istihadu o yede ki yere jija cinyanyi ninila walaysa fihi kulu cinyanyi min ni yere jija min ni dante metala illa idha kana al maqsudu bil istihadi kasrati taati khairul masruwa istihadu ye munye ki yere jija cinyanyi nina walaysa fihi kulu ni dantemete minna cinyanyini minna dantemete ola mana kiyere jija cinyanyini la dantemete ola kulu to ola illa ija kana al-maqsud bil istihadi kasrati ta'ati khairu masruati me fonni ko yere jija mi ki yere jija batola ka bato doke ka bato keli chaya ka bato chaman doke bato chama minni sariyate bon ni yere jija be se ka do kulu be se ka do alela men ni istihadu de sariya lanka cinyanyini kulu to ola me fonna ya soro jere jija min ni bato de chaya bato mi sariya tala sariya manana kulu be do o yere jija la faqad tudi ila qulubi donc o be mo wole kata dantenema ka bato chaya bato min te sariya فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليلة ولا ينام نمو من يالا ينشيسا كن نبي سوبي جوالا ينتسينه وأن يصوم النهار ولا يفتر مبتل بسو نتمي نتتل كلمي نسيب مبتل بسو وأن يتجل ملاج الدنيا كلها ثم في نديا دامو فند نبي نرمى بوا بما ديا دامو فند نبي نرمى بوا بما فلا يتجوز نتم مسفر ولا يأكل اللحم أتسغد ولا فاكهة تئردن وما سبه ذلك أن النوننا نيونو فإن هذا من القلوب نيدان تمده نمو من كن نبي سو بجو الله ينتسينو بجيا تيلي بسو نتمي مبي مبجيا دامو فيهم فنالا نتفرو نتسغدو nte iriden duma nte iriden du nunu na nyogona ni nyeddan temede wa in kana li hamil ala jalika al istihad wal birr harinna yasru min yibilanina yere jiyani bato de yibilala walakin haja khilafu hadi nabi sallallahu alaihi wasallam harinna yasru yere jiya de yibilanina ani hera nyini ni bato ni nyechiren ka sunna sosode obedo danteme kono fulana ko suwalu nyinin kale fulana ako ma hukumu jihabi ila quburi salihin li qira'ati al-fatiha ako nyinin kale yenninye kata mugo nyumu ka kaburula kata fatiha kalai suratu fatiha kalai akiri jumai nyinin kale e kata mugo nyuma do ka kaburula kata suratul fatiha kalai akiri jumai al-jawabu haja min al-bidai ni nyinin kali bagaya nyinin kan ni na jabu e minye o ye bidiyade katam mo nyuma do ko kaburu la ko be ta suratul fatiha kalay bidiyado sawa'un kulina yasilu sawabu aw la yasilu akira sannan ko baraji be se suma o ube nan ko baraji te se suma o kata fatiha ko ne kala kaburu la bidiyado fa kaunuka tattakhidhu liqira'ati inda liqabri qasata haja min albidai ni etara ka kaburu kere ka to ke kala nyoroyo ninde bidai bolo akera sawo anko kala limbe se suma wa akera sawo anko kala linte se suma o e ko ni ka kaburu kere ka to ke kala nyoro de bidai wa inna ma aqtalafa salafu فيما إجا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها من القرآن
salafu ye ɲɔgɔn sɔsɔ juman na a ko salafu ye ɲɔgɔn sɔsɔ de an ye suu dɔ yɔrɔ min suu dɔnna yɔrɔ min suturala yɔrɔ min suturali bannen direct ka fatiha kala ou bien fatiha tana kuranna yɔrɔ dɔ ko kala a ko salafu ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin de la maana suu suturalen kɔfɛ direct e ka fatiha kala ou bien ka kuranna yɔrɔ dɔ kala salafu ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin na bon ni salafu ka ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra la fana sahalen ye mun ye a ko wa sahihu aida annahu laysa bi sunnati a ko min sahalen do nin fana la tuguni sunnate suu suturalen kɔfɛ a ye ayatul kursi kala a ye kuralaw siɲɛ 11 kala a ye suratul fatiha kala sunnate laysa bi sunna sunnate wa sunnatu an tastaghfira lahu wa an tasala lahu tasbita sunna ye min ye nan ye suu sutura direct suturali banna yɔrɔ min an ka ala dele ala ka yafa ma an ka ala dele ala ka nɛn sabati nin de ye sunna ye suu suturalen kɔfɛ min bɛ kɛ minnu bɛ kuranna kala ye ou bien ka fatiha kala ye ou bien ka ayatul kursi kala ye sunna tɛ minnu b'u jɔ ye k'a kɛ wajilu yɔrɔ ni kutuba kalan yɔrɔ ye dantigɛli yɔrɔ sunna tɛ sunna ye min ye ni suu suturala allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma sabbitahu allahumma sabbitahu allahumma sabbitahu abe sabi nin de sunna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk التوحيد باب ما جاء komi derisu wagati a ye ɲininkaliw ka wagati ta komi mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'an m'a ɲɛfɔ u ka misasiw bɛ caya kan ko ɲininkaliw mana ɲininkali ma kɛ ɲininkali jaabu ma kɛ derisu wagati ye ɲininkaliw wagati ta an bɛ ala deli ala ka dogokun wɛrɛ yira an na subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk